أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أقول من قم بددو هجري شانا ما دفعوا من مسكتوغا كوريا مجندني علوم القرآن وجي في لاولتك اگوتم میہر اگو میں واہ کدکم مگندنی کیت قرآن وگے سورت وگے محکمہ بہ اگوتم کہف سورتا بہ اگوتم اگو میں واہ کدکم گتریگا کہف سورتگا اللہ سبحانہ و تعالی ذکر قروا فاوا واہ کتوگے مچا اگو میں علی الوالا واہ کدکم اس میہر اگو میں واہ کدکنی کہف سورتگا اللہ سبحانہ و تعالی ذکر قروا فاوا فہو واہ کیا بہ اگوتم أقول من كوري ريق فشافوان ذو القرنين لسكفانوغي وهكا جمجا بما أقول من مري مسيح قراني وهكا إن شاء الله فريم كل لبيت كوري ريق هدان أقول لما أكوغا أقول من كوري الداني أقول له كوري الدنواني الله سبحانه وتعالى مي حادثة بيان قربهم وحي قربا يسألونك عن ذي القرنين إبامي وكالك فانا سؤال قرانته ذي القرنين يا بهيغدو من أقول منا إنجني مشركون نوت يهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سؤال قرانك ذي القرنين يا بهيغدو أقول كوري غواني صحنون كم غاوس رواية فاوا رواية غوا كدن نواف كاف سورة باوا لهم سوبا بهيغتم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا كاليغفان ودان واشيت من كاليغفان تبامي هن إبيك لك بهيغتم خبر قربا هشيم يفوق الله سبحانه وتعالى من وحي قرباني إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا تمام الله سبحانه وتعالى هم كشور إينا إبهي ذو القرنين بمغا تمكين قربا باروري قربا أدي إمها سبب تك فورهم كدفين إجمانه كي دنيا کے وریکن ہنگو مٹکا بینم وانے فورهم بارا سببتا تمن الله مدوري كدفيم أقول دنا وافوان الله سبحانه وتعالى دنيا جبريكن دفوا فاوا بيكا به قطن علم برين وهك دكوا فاوي أي ده مؤمنون ده كافرون هم هترميه كم مولي دنيا جبريكن دفوا فاني ده مؤمنون كي سليمان عليه السلام أدي ذو القرنين رحمه الله رسكفان دين دكافر نكي نمرودا أدي بختن الصر مدميه نكي بس الله سبحانه وتعالى بارو دفي إهنمس دكافر ذو القرنين رسكفان كي أي الله سبحانه وتعالى وريكموغي أدي مودلوغي إترون هشيكندوغا بس بيكما بارا ورغدكن دفا فاوا بيكل أون كوري غواني واه كدكاي كدفانا كين وتيبيك لك أي صالح ألوري مؤمن كما أدي أدلوري إنصاف حكم كوري بيبيك لك فأتبع سببا هم بما الله سبحانه وتعالى تنوس قد بسوبتوغا هفاجن ذو القرنين يسكفان كوري وداغن نبي بريكموغ إمها كنكمغا إغوتم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما إما إكلك فانا فرتما مشوبتوغا هبواغم ويريكموغ بودو كان دكي وداغن نمتكا نوتا لبلوافا ويريكموغ حسابو تك دتورو كوروا وداغتم متكا فرتما وداغن نبي مغرب يرو السيتنا ووجد عندها قوما
iru ossetana wadagen nebunu iruga etonum baddadu bayek furtama kamaki iru ossigen datan fenuni kalu kulage matta kisadu ekuefawa koregge teriyesh awon dennevi ei durum bala mihaya fenna gote eki kommehen egotan oy koregge teriyen iru ossigen diumen nuna ira agol men midirule bima mi ala nukiye waruge dafatu de planet iraki etan has gune duniya pura bodu planet ehmima duniya gawa echge teriye kan e iru wadegen ennu eddan enas qur'anu ga Allah subhanahu wa taala sifa qurabani balahatta gen hunna mihage loluge dushuma fennane gotuge macca taghrubu fi aynin hamiyah kalukulage mashige korege teriya fabatane fenigindi wa wajada indaha qauma ihsabu bas ekale gfana dimawi qaumegemi emima hulangu ngemme hulanga daturu korawwa wadagin ihsabu bas bayaka baddalu wadagin nabi em ekale gfanu ummidu nukurawwa ennamas ihsabu bayaka baddalu wadagin nabi qulna ya dhal qarnain timang Allah dhul qarnain engevime imma an tu'adhiba wa imma an tattakhidha fihim husna dhul qarnain skefana Allah subhanahu wa ta'ala engevi gotaka engevi nabi bekale kalgum manaka thabit ennu bebbe kalum vidalwa hen malaika bekale ka vumaki sabit ka mennu dalil ka mennu agum menna enge kamaki insanu na muamala ko mulum insanu getere salihu bekale ebami hunaki shirku koramun diya bay ehm bekale fana mi getere badawadagen emi hunna shirku du kollum enguma engevi den ekam hutta no la fiya ebami hunna adabu devuma nuwata ebami hunge tereng imam wa mihun manike mihuna anekka ekkawantakama goala imam wa mihun minimum korafumanno tekalek fanuge jamaatu ge tere levuman adi eba mihun ge tere iman nuwa mihunna adabu devuma timang ilahu ekalek fana engevi enmas dhul qarnain askafanu ekalek fanu me vidal wa niqal amma man zalama fasawfa nu'adhibuhu shirukuge matiga amil nafsan aniya variyumga demihuri mi hayat man kalek fan adabu devwa hushime thumma yuraddu ila rabbih fayu'adhibuhu 'adaban nukra dengena enage rabbuge hadurata gos manake uredigatumge matiga shirukuge matiga timiyon qiyamet duhum ila subhanahu wa ta'ala boduwegemwa adabun gadafadwegemwa adabun emika adab devwan وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا إنما إيمان وصالح عمل كريميها يا سورج هدي الحسنى كمرادك ميتانغا سورج وسنقول له من أمرنا يسرا أدي إنك كان إنه فسيق الدفوان ثم أتبع سببا adi ekalefan anekka sawbtoga hippawagen kuriya wadagenne efogumen dennevi dhul qarnain rasqifan da turku rabba wadagennevi iru aratanas ema duniyege maghriba adi mashriqan ekalefanu e da turku rabban verikamuge bodukan bellew mattaka adi khud ekadek fan wadagin ebamyonge halatu dushumattaka miga agumenna qur'anuge nassutakum wasfennan oy gotun verikamuge wahaka dekeve komme tanegga baru verikamuge wahaka dekeve komme tanegga abaduwes wahaka dekeveni duniyege maghriba adi mashriquge verikamuge wahaka ekamaku duniyege utura dekunuge nota dekuna uturuge verikamuge wahakenno iru ossetan hulangu adi iru aratan irumati
mi defaratuge verikamuge wahaka Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga dhikr kurwa rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain iru ara detanoge veri rabbe adi iru osse detanoge veri rabbe mashariqal ardi wa magharibaha bimuge iru ara tana adi iru osse tanai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani zawali al-ard timan kalek fana muli bindak kalevne if hadis kurawa raitu mashariqaha wa magharibaha e duniyege mashriqa maghrib timan kalek fana dakkalevne timan kalek fana ge verikamuge dashan timan kalek fana dakkale wono huriha tane annane manik islam din feturigen duniye kankoltoge ekalek fana Allah subhanahu wa ta'ala edakkawale vi huriha hisabaka fenigen danete no da feturigen danete min algomenna engeni mashriqa maghrib ge verikam ge wahaka kam boda deke fami honnan haqiqataki duniye ge insanun diri ulani iruge dawru kurma eggota iru da turkura dimalu duniyage defarataki ira durumge sobun mihun ammuko diriuluma ekashigen nuwa fada gandu fena adi sunoge sarhattaki ema duniyage verikan kura farataka muhimwani mashriqa maghribge verikan libu manik iru da turkura obituge macca binako duniya washagen iru da turkura dimaluga insanu amko wazanverive ule mundani e iruge huna ira gulun huri kankamaki insana ge diriuluma muhimmu kankamawat ehmema mitano gaves e bayan kurawani furatama irose farat den iru ara farat da turkura vikam hama gon denne vin kurirega dhul qarnain jaskefana dhul qarnain ekiyuni de daluge veriya gutuga sifa kurevuni maneki mashriqa maghrib ge verikan ramsko dinmo gotun ekalege faanoge raskamuge taaj kologa elif harukure fawa de dalan nisbek koshe nota de dalon ekkamuga yes ei de verikamuge macha binaku Allah subhanahu wa ta'ala devwa fawa nota bayan kurawwa fawa laqab kamagam qur'an wa gommenna fennani dhul qarnain de qarnuge nota de daloge veriyai e mi agome fa kollam binukta e kalifan mi wada gennebi devana fara iru aratan ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا ekelek fanu iru ara farata wadagen nabi ekelek fanan etanum fene wadagen nabi iru ebami hunna niwa kodde nota ira ebami hunna deterian muras quran evs faruda en nebbe goto ago den nabi ebami hunna ki amille gedoro binako ule be nune adi madu gastake ge hiya waikum ge teriya wannan jonas wade uleni enes gaswes eha gina hisabega uluno bay kannuwe ehwima iru ara gotan ara ebami hunna iruge sida hunuwe ebami hunge dirulun aadave fawani iruge avva akuga diri ulesh enas agon dennevi bayin ilumberi vidaluwe ebami hunge emme kudaminun awra niwa qur'an hedumeves nove ebami hunge ei mi ayatun dalilu kodde e ira ebami huna detereya huras alane evves faruda en nuwe mi evves agomennaka sida de kolo hede kanne insanu ge terega miada hame evves duniye ge bayin hisab to khas ko jangay toga dirule mi hogon denne kuri reves ma bodu niwa o menneti ulemu de efoga Allah subhanahu wa ta'ala mi angawani ekelek fano e hisaba wadagen e mawlum ma tal libigatu muge beenoma ki agundu kurire ga denne wi gota
විරිකමුගේ දශුගාවා හුරිහා ෆරාතෙක් නුවත එම්මේ දුරු සරහද්දුතන් ලොලුන් දෙකේ එබෑමියුන්ගේ හාලතු වසන් කුරුමේ එබෑමියුන්ගේ خبرو دين غتو مٹکے ہے اللہ سبحانہ وحی کو وقد احطنا بما لديه خبرا انکا وحی کو ثم اتبع سببا انکا سکلک فان سوبگا بواگن کوریا وڈاگن نبی مانک دتور فہی قربوا اکلک فانو کوریا وڈاگن نمو گندوی حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا ekefan dem wadagen nevi bodu biya de farobada karish etana wadagen neviruga e de farobadage fahatuga sida de farobada detere nuwa gotabbayeku ulemundiye etanun ebami hunna ekalege fana baddalu viruga la yakaduna yafqahuna qawla ebami hun dakka wahaka saafu nuwaha kiya no kiya chennenge bahuro ekunne bami wahaka dakka mundani ago denne miga de qiraaten ove ane qiraata kila yufqihuna qawla la yakaduna yufqihuna qawla bide qiraata ki bas sahha de qira'a qur'anu اما لا يكادون يفقهون قولا ايگه معنی کی ابامی ہننا اچن اولن نفلاها وے ان قرات کی لا يكادون يفقهون قولا ابامی ہننا اهم میہن کیا اچ اولن نفلاها وے امی دی قرا اکل ملگول مننا ایتورا مانا ورگد وگند کیرت قرآن گے می صح قراءتك كي اي ورا مهم وجه قرآن کے تفسیر قرآن لبنوا تفسیر کے بارو لبگندا اهم اقراءت کی ابامی ہنک اهم میوں کیا چننگے اهم می ہنک دیون قراءت کا ابامی ہوں کیا چننگے ایرم اولن نفلا اما ذوالقرن اسکفان ابامی ہننا ہمیا دیون رگا امی ہوں کے حال کی ای انمس اگمنا mi suratuge baki ban nota baki wahakata ko enginde komes gota kun debamiyuge demeduga wahaka de kevijjeka rasgefana ebami huna demeduga komes wahakata ke olum fila gotaka de kevijje ayatu Allah subhanahu wa ta'ala qurbani wala yakaduna ge mane kiyesu kamek nuvun kari nota kamen nuwaha kari ehbima olun nufila have mulin olun nufile no ennamas bodan olun nufilumae kari la yakaduna yafqahuna qawla tafsir al-umar vidanu wa gotun ekalek fan ariyugawi tarjamanunna mihum medwer ekalek fan ki duniye garaskan korevi beken ehbima adia khilafu bara adia khilafu hunarweri kama lashkaru onna ehbima edemeduga wahaka dekevene gota ekam meduveri wegendi kobato dekewono wahakeke mi saddainige murade ka won kuris dennevi bodu biya de farubade ya hamya ekay fana wada gennevune eke manne ki furatama datur kuraba maghrib wadage manne ki hulanga wadage rossetan deke wadage mashriq iru aratana wadage etanum ves qawmegge mi honna ekadeke fana بدلو وڈاگن نبی ایفو انکا اکلیفان دتور قربا وڈاگن نبی صدین کاریا بڑو بیا دے فربدا کاریا بنوے گتون ای اتراکن نکی ای ترکمستان حساب گنڈوگے سرحد ابامی ہننا می بدلوے وڈاگن نبی komekes atorakun diri ule hisab takuge tereng hama kommetana kiwes ekashigem wakame mi hadisa gamaccha sida kandeligin miweni tanake argonmenna nassakun dannawa nege kamgals eba mihunna dhulqarnain daskefana wahaka dekunu hisab agome na devuni eba mun dannawni qalu ya dhulqarnain e dhulqarnain daskefane
إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا ذو قرن اسقفان يأجوج مأجوج باغا غمي هنكي بمغا فسادكم أولي بيك එම්වීම එමිහුන්නා තිමම්මෙන්නා දෙමෙදන් හුරස් කුරානේ හුරහෙ කලෙග ෆානෝ තයාරු කොද්දිනුමුගේ මච්ච තිමම්මෙන් අගෙත් දක්කන් හේ මණික උජූරේ දෙන් හෙජි මී අසු උසූලෙක් ගොතුන් දුරුකම් සබකි දුනියේගේ රස්කන් කුරා රස්කලක එබේකලෙගේ රස්කමුගේ දශුගාවා කවුමෙක්ගේ මීහුන් එකලෙග ෆානා උජූරේ දක්කාගෙන් එමිහුන් බේනුවා කම කුරුමුගේ මච්චා ෆෑසාගේ හුෂෙළුමෙ හුෂෙළු සුවාලකි කීවෙතෝ එමිහුන් එ ෆෑසා එවරන් හුරියා එකමුගේ උජූර වෙස් දෙවෙන් ඔතියා එෆදා හුරහෙ බිනා නුකුරි වෙදane ෆෑසා හුරිකම වෙදානේ බිනා කරවෙහා බාරු නැතිකම වෙදානේ ෆෑසා හුරෙමෙ බාරුස් හුරෙමෙ එහෙන්නමවස් යජූජ් මජූජ් බාගා ගමිහුන්ගේ ෆසාදය එමිහුන්ගේ අදාවැත්තරිකම් බොඩුකමුන් එතනොග බිනා නුකරවුනික බොඩ මේ ගොතුන් මිමිහුන් අදාද කෑරික යජූජ් මජූජ් බාගා ගමිහුන් මුලමුන්දේ යජූජ් මජූජ් බාගා ගමිහුන් කොරමුන්දිය ෆසාදේ කි කොබෑ යජූජ් මජූජ් බාගා ගමිහුන් නා බෙහෙ ගොතුන් බොණෙවෙනි එමිහුන්ගේ අවට්ටරි හුරිහා අවත්තක රබීඋ මූසුමුගා එබෑමිහුන් වදිගනේ වදගනේ එව්විස් දඬු ගෝවා මෙග්ගා හුන රෝ එව්විස් එච්චේ හුට්ට කනුදේ එබෑමිහුන් කෑ හුස්කුරේ අදි දඬු ෆංගුතන් හලාකු කොල්ලේ අදි මීහුන් ගතුලකෝ අනියා වෙරිව මුන්දේ මේකන් ඔති එබෑමන බොඩු කමකවස් එහෙමම එෆද බයෙග්ගේ කුරිමතිගා එමිහුන්නා මිබෑමිහුන්නා දෙමෙදුගා හොරස් කුරානේ හොරහෙ අමිල්ලේ බිනා කරන් උලේ රුගණකාවස් එමිහුන් අරාගතමකි එයි නොවේදානේ ගොතෙන්නු එහෙම එබිරුවස් ඔයදා අන බැලුමරින් විදාලවනි අස්ලුමි කමකන් එදි වෙරිය කෑරේගා දෙන්නේ මොගා නොත එහෙම් ෆරාතේ ගබාරෝයි ෆරාතේ ග දෙන්නේ මොගා හුෂේලමුගේ උස්ලූබෙක සීදා කලේගේ ෆාන් නොත මුස්සදි මීහෙ ව්‍යාපාරිවදී කෑරිගා නොත වෙරිය කෑරිගා කමකු සීදා එදේරු මෙවැනි කමෙක් පොද්දේශේ බුණුමගේ බදලුගා එකමෙන් මුෂේලමෝ ගොතුන් මිදන්නවනි තිමම්මෙන් අගෙද්දීගෙන් විස් මිකන් පොද්දෙව්වන් වී නූන්තෝයි සාද ඒ කොම්මෙන් එමිහුන් අතුග මාගිනා ෆෑසා හොරගෙන්නේ නොත ෆෑසා දිනුමෝගේ බේනුමෝගේ නූනේ එහෙම වෙකින් දුල් කර්නයින් ස්කෙෆානෝ මේ විදාලවනි قال ما مكنني فيه ربي خير تمن كليك فانت تمن كليك فانوගේ වෙරබ්බ දෙව්වාෆාවා පුලදානකම බාරා හකතයා තනවස්කම මිහුරිහා කමකි තිය හුෂාලා නොති බයන් කුරා උජූරය වරේ මා බොඩ කමක මා වරුගද බාරක බල්ලවංගේතෝ එබේ බේකලුගේ මුලි හාද පොඩු හේවලෆා බේකලුන්නා වෙරිකන් ලිබුනි හරුල් කුරිරේ දෙන්නේ සුලයිමාන් আলাইহিස් සලාම් විදාලුන් හාදා මින් ෆضل රබ්බි මීටි මං කලේ ෆානුගේ වෙරි රබ්බුගේ ෆضلවන්ත වෙරිකම කුංකම කුරවිගේ කලේ ෆාන ලිබුනු එතම් මොලකම දිරේ සූෆිතකුගේ වාහක එකලේ ෆාන එගිවඩා ගන්නවා විලාතක වයන් අමුරු කුරුමුන් එතකති එකලේ ෆානු අමුර එග්ගොත දතුරු කුරේ එකලේ ගෆාන ලිබි වඩාගෙන නෙවි කුලදානකන් එකලේ ගෆානුගේ වෙරිකමුගේ තෙරේගා ලොලුගේ ඉස්ෆිය ජහලහා හිදු කොලෙග්ගා සබාම් බයිතුල් මක්තසා හමනොත එකලේ ගෆානු උළු වි හිසාබ රස්කමුගේ තහූතේ ගෙන්නේ උමුගේ කුලදානක මේ අල්ගොල් මෙන්න මි ටෙක්නොලොජි කුරියරාෆයි zamaano gaves kurevenekam lolluge isfiya jahana ha wagut kolegge terega raskamuge tahute duniyege etan hisabu duraka genes madanoga bandalaha kuladanakan muri
faratan hol tebe fulun adu aswan hadisa qur'an allah subhanahu wa taala bayan kurawafu emima Sulaiman alayhis salam mi hurihani umettaka kale fana vidalwani hada min fadli rabbi mitiman kale fanuge wer rabbuge fawdaman terika mitiman kale fanuge moluka mennone konkama kattaka liyabluwani ashkur am akfur timan kale fan shukuru weri wada gannawani to nuwata kufuru weri wada gannawani to imtihanu kuro mattaka am allah subhanahu wa taala komme insanaka niyume minwar kurawani wes e insanaka imtihanu kuro mattaka shukuru weri veto nuwata ena uradi gannani to ehma iman kam ga hulwarin abadwes e libunu molukamaka ekuga e huriha molukame allah an nisbek quran ehma dul qarnis ke fanus e vidalu wani qala ma makkanni fihi rabbi khayrun fa'inuni biquwwa timan kalifano e rabbu timan kalifana devi bara kuladana kama heowe gembe ma warugodawe gembe if we connect phone edi wada gannawne kamako ebami kiban sobaki gina adadige mihun take beenum wa kamekkamaga wati widalwani fa'inuni biquwwa jabamihum madadwe baru deshe timan kalefan manke ehi terive deshe timan kalefan tikan koddevwana me tikan koddinomuga beenum wa mihunge ehi terika masakkatuge ehi terikan adi mikama beenum wa saamanu mitanum hodala desh fa'inuni biquwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma adage hurahe nune timan kale fanu bina koddeni ki eru timan kale fanu bina koddena me biya bodu faare etanegge huras koffa emi hona naadeve waruge faare bina koddeva hushin vidalone atuni zubar al hadid fikuru kollawa engeta lobbeta khu mi wahakade keve zamanuge durukama mi dekeve wahake ameduga atuni zubar al hadid daganduge block take daganduge bodeti biya buriwaru take genestes ei algomen migengule hima dagandu take ge wahake nu bodeti biya daganduge block take gennash tiyabam jama kurash kiha wareka hinge joma dande kiha dagande ki insanuge masakkatu nereche bimo udum bawala vach e nerumaki kiha bodu masakkatitto mi zamanu gomen missionaries beenon ko technology ge ki wasilata beenon ko gen kam magu fase ko fa atas kudakametto bodu masinga de forobadege demeduga waadi ekko de forobada demedu ekko bandu kurave ha gina daganduge block ta ginoma me vidalu tasawwur kurawwa kamuge bodukan kurawwan uluwwa masakkatuge bodukan agumene ege firaun tahuge zamanuga misruga bina kure furi ahram tam miedu insanun nan ajabe kungotaka konche beenun koggento eha biya bodeti hilataken aturafewani mi zamanuga mi gengule kale wasilataken algonmen nan e zamanuga gengulunu kan nenge iru ehwima insanun kuriyara tamadduna tarakki wefawani miyada ko ekanyennu aneka miyadues duniyega insano miha warugada viru duniyege raskan duniyege verikan kora effarataki kobak vidalone atuni zubar al hadid daganduge blockta jama koddesh hatta ida sawa bayna as-sadafain kiha warga e deforbodage demedu furende fortama farobada fenige algomenenge nago medakkani bodu de veli funyegge nota hila funyegge demeduga fare rana wahake nu midakkani masinga biya de farobadage demeduga fare daganu rana wahaka e renu maffu e faroge ane faratuga tibi mi hunna nadeveha
emihunaki adi aadaage bayevesnu maneki aadaage nikameti baenno nufuza waru gadakan huribe agundu kudako wagoto ovejja ishara kollana yawjuj mawjuj bagage emihu qala anfukhu ehuriya blok take ebbulok ane bloka ele gota agormenna fenna blok takun rana faruta fenna hen atural mafo kayfana vidalu umfukhu tebami fumesh ei angam fuma menno angage fumage weor kamenno eka maneki ebami hum beenun kuramun dia e zamanu ga beenun kuramun dia girumba takum fume wahat deforbadage demedan aturaleve daganduge etabbawer block takin andala etaketi donkolla anguru alifana badalwaha fumun eba beenum ve ayatun dalil koddeni ekama subhanallah mi kon kuladana kamettom vidalwani hatta idha sawa baina as-sadafain qala anfukhu evaran emihun jama kuri cheta genes tartib kolma fo vidalwani anfukhu tabamihum hunu kurmattaka andalu mattaka etakati fumesh mane girubatakun wa jahala hatta idha ja'alahu naran huriha dagandu takin alifana vande tibefon fenewada gannawan dagandu warugada alifanuge terega andalima etakitin faalwani anguru alifa emme barugada alifanuge sifat egutan huriha blok takin alifana vande qala atuni ufriq alayhi qitra denti man kale fana genes deshe ramwan lo virwale fawa ramwan lo kunkala barugada masakkatet ni kuravvan idu mari vidalwani daganduge block tan ek be block ane block alaganna gota muli deforbadage de terega aturala mafau ehuriha ecche girubatakum hunu kollagen ehuriha ech alifana badalu iwagotu mikamuge masakkatuga uluwa befuna warnangala ihsas kurevene mi dekebe wahaka building ko daganduge masakke kon ule farat dimmi kuravwa kamaki ramwallo virwal mafau dia fentake fadan huri ramwallo emme matin feshigin tiriyan ossalani biya faru mi faruge defarata dagota maneki muli dagandotakuga coverelleve gota huriha daganduge block tawga coverelleve gota e wagutaki dagandotan anguru alifana vefawa wagutu efo haqiqataki muli huriha dagandotake ekati gandaka badaluwegen daane wagutu emve Allah subhanahu wa ta'ala jehgin ayat ga wahi qurbani famasta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqba ballo famasta'u an yadhharu ebami hunaka den kuladane no ekombe ga yawjuj majuj baga ga mi hunaka kuladane no wiye e faaruge matin araka mid ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala ista'u ifarega wahi quravani anifar wahi quravani istata'u fortama faharoge nukule don terikan kuda midennevi kuranje masakke kuda kaman ayatu malgo menna dalil kodani dengwe masakkata vore ebe eus farbada age macca hame ngoy faru matin emihuna erumaki famasta'u kuda kuladanakan maneki ei kuda masakkate gutan ayatu ga sifa korapane ilumare vedalwani abadues bahuge ilumare vedalwani mabnaga akuru iturun ei ituran ekan mudagumage hekkeke mabnaga akuru maduvun ei ituruma vore lui gote en furtam wahi kon famasta'u emi hunnakan nukure vune konkame an yadhharuhu efaruge matin erume ei aslu masale bala lui gote ekame besnui wamastata'u istata'u wamasta etana ta'eba ituru ehma mabunaga ta'in ituru mun dalil kodene adi kuriya vure mikamma ondaguwane konkame lahu naqba efaru fuwalwal ema faru insanu kuri masakkate e zamanu ge wasile tawga
ehen insanun takakan efarfu walwanuge kuladana kan libigenne nude ekam ma udagune farmati erumavur ekam visnu em algon men engeni ei warugaden heduno farekan efaruge warugadakan eduhum feshigen miyada hame ves ebami honna efaru fahanala nunikumevi etibi komeka sagomenna magina wogutenna yajuj majuj baga ga mi honna ki kombe kama behe gotum wahaka dakala kan algon menna adikirtu qur'anu ga khassako al anbiya suratu Allah subhanahu wa ta'ala yajuj majuj baga ga mi hunga wahaka beswani bayan kurawaf habi algon men inshallah yajuj majuj baga ga mi hunna behe gotum algon men wahaka dakala man ehen darusen algon men hama jassani kombe kas mire algon men kurkollana yagin kuram vikamaki ya ujuj mawjuj baga ga mi hunna ki adamu ge darin kan insanun kan adi ammu gotegga algon men ge terega feturifa hore khabar takabbalaru adia khilafan iskolon kur nota adia khilafan iskolon digu nota adia khilafa waki gunawantake bodeti nota kamfetta bodeti nota ega riyana gagen duvwa ule doni take kahala ba eggotuga korave sifataki israiliya riwayat toga huri khurafat ei hama adamuge darin hen namas ufamwa tana diri ule uluma nasluge tafatuge sabun ebami hunge suratan ekibami hunna tafatu taken hunnani algon menna misalaka hama asia ge ehem bay gom takabbala ruga misaka china japan hisabu ge mi hunna anek ko europe ge mi hunna anek afrika ge mi hunna insanu ge terega tafatu taken hurikam ga wis hatta wis adam alayhi salam ge darin algon men emmenna ke kama algon menna dalil qura dalil rasulullah sallallahu alaihi wasallam farai pulong as pawani ekale fan bayan qurab wafani e huriha emmen nakibes gina adadege ba ekama ai adam alayhi salam ge darinka famasta'u an yadhharu wa mastata'u lahu naqba ebanu kafarmatin fuwala afkaves nerune adi farmatin bes nerune adi farfu walwala afkase bamunu ka nerune ef ekale fan widalwani egutan e faru bina kurma fo قال هذا رحمة من ربي مي تمن كلي فانوجه وربوجه رحمة هذا رحمة من ربي سليمان عليه السلام بدال هذا من فضل ربي تمن كلي فانوجه فضل فانتركم فإذا جاء وعد ربي جعله دكا إكلك فانو بدال فإذا جاء وعد ربي إكم كمفار مها غدا يروس ekale fana libile wa fa khabarik sobum vidalwani fa idha jaa wa'd rabbi ja'alahu dakka timan kadege fanoge werrabbuge wa'ud fulu anna hiduga efaro wegendane fundu fundu wegen wa ecce gotuga e ebame on nikutumuge wogotuga ekan hingani isa alayhi salam duniya alum fonu wevi dajjal qatul kurabegen diuma fahu den hinga wogot koluge terega ujuj magjuj baga ke mihun ifar fuwala nikumegen annane wa kana wa'du rabbi haqqan timan kale fanoge we rabbuge wa'adaki haqqo tede wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd eduhum ebamihum ebbeku anebbege macca aragannane manki salame gum godum faru kundi kundi wegenda doga wa nufikha fi suri fajama'nahum jama Allah subhanahu wa ta'ala qur'ani timang Allah ge amur fula Israfil ge fan taala fili fumma wade fumma ekuga ebami hon emmen marwegen diuma fo devana fara fumma wade vi emmen jama kurevene ki mahshar ge मैदान inshallah irad kurevi almod hitum mi mawduga mi waaka dekuma ekuga sida suratu ga itur tafsil tan nekkam ga avies den andare galgome wahaka dakkalani inshallah ya'juj ma'juj baga ga mi hunna behegutum kommeswarege ekashigem wa ma'lumat kol algonmen libgatu mattaka duwa Allah subhanahu wa ta'ala agommenni hewbas adwa hewbang amal kura baykam ga levevum kirtu qur'anoge mifada furihama begem wa balagha tari khabar takamedu wisna fikuruko agommen ibra libiganna baykam ga levevum adi mi qur'anoge ayat go agommenna devwa fa khabar taki agommenge
hinni tedukon algun men libfa wa ni'mataka shukuru weribe en ni'mataka kufur werin wa bay kamga لفهم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.